Unakuta na sisi haya makosa tunayafanya, alafu sisi kwetu tunaona ni kawaida, ila wale ndio tunawashangaa. Maandiko yanaeleza kila unaposoma, msiache kuomba kila siku, ombeni bila kukoma. Maandiko yamejaa ya namna yanavyotusisitiza kufanya mambo ya kiroho, kufanya mambo ya kimungu. Lakini ni mara ngapi tunayatia hayo maandiko? Ni mara ngapi tunayaweka pembeni na kuyabeza na kuanza kufanya vile ambavyo tunavitaka sisi, vile ambavyo mwili unapenda, vile ambavyo ni mambo ya mwili tu, hayana faida yoyote kiroho, lakini tunafanya kwa ajili ya mwili kufurahisha. Lakini maagizo ya Bwana tumeyaweka pembeni. Ni mambo mangapi tumeyapuuza leo, afu tunaona ni kawaida. Kumbe na sisi Biblia ikitufanyia tathmini, alafu ikaandika maandiko kwa kututaja majina yetu, itasema kabisa fulani, kama mtu anaitwa sijui Esther, mtu anaitwa Gulo, sijui Ana, sijui Efrem, sijui Steve, kwamba Steve, umejiharibu nafsi yako, maana umeiacha njia ambayo nilikuamuru. Labda tukiandikiwa Biblia mpya, afu tumetajwa majina yetu, labda ndio tutashtuka kwamba kumbe hivi ninavyoishi Mungu hapendi. Lakini tunachukulia simple sana, tunachukulia kawaida. Kumbe hayo mambo kwenye uso wa Bwana ni makosa makubwa. Ni Mungu analalamika sana kwamba tumeiacha njia yake. Vile tunavyopuuza tu, neno linasema hivi, lakini siishi vile neno linavyosema. Yeye Mungu kwake hilo jambo ni serious. Yaani huo aina hiyo ya maisha Mungu anaona ni mwamba. Neno ambalo kalituma kwetu limekutana na mwamba. Mioyo yetu ni miamba ambayo haitaki kulipokea lile neno.